Wana nananan camachu, niwanchik tapuspa kunandía devoción matutina. Allin hamusqa kaychik kay p'unchaypi kuska noqanchik kutichikuspa kasun kay tapuyman. Imayna kanman haywana nanananchikwan kama? Ari, noqanchik yuyarisun kay p'unchaypi imaynataqa karqa viuda. Pichus mana kapurqañachu mikhunanpaq ichari, pero chay wasimantaq chayaspa karqa runa, maychu sutiyuq karqa Elías, profeta Elías. Pichus mañarqa kay viudaman, primerota niraq paymi husaqtin ruwananta t'antata yanata, paypaq icharis, imata kutichispa karqa kay warmiri, imataqa payqa nerqa pensarqa, hawahanqay mankayta, manaña kanchu aswan junt'ay hak'uqa, noqaqa uchikayuq kani nispa, pero Eliastaq payta nerqa, sichusqa noqapaq ruwayki t'antata, chay uchika hak'u kasqanmantaqa mana faltasonqachu ni hak'u ni aceite ni yaku qampaqqa nispa. Chaypitaq creerqa kay viudaqa, chayman hinata t'antata sumaq tortata nisuman ruwaporqa kay viuda, kay profeta Eliasta mikhuchinanpaq. Kay kikinta noqanchistapis niwanchik hinata k'amikuspa Diosninchiktata qillqasqanpi. Chaytaq tarikuspa kasan kay Lucas soqtayuq chantapis chunka 15 pusaq chillasqan ninga hinata. Qorichik haywaqkunaman qankunamanpis qorillasunqachiktaq, hap'ikichik wakichisqankuta pullirisaqta mati wiñasqata hina. Sinoqanchik haywasunchik runamasinchikman chayqa pullirisaqta noqanchikpis pullirisaqta hallp'isun mati pullirisaqta tukuy aska Diospaq bendiciones ninta. Imayna kanman kay munasqa wawqimasi, imaynata kay viuda uchika hak'unta haywaspa karqa profeta Eliasman, creespa karqa chay promesapi, chaypitaq mana hak'u ni yaku ni aceite faltarqachu. Kunanpis Diosninchik niwasanchik, wawqimasiykita yanapay, haywaychis qorichis, qanmanpis dia llaki tiempopi haywallasunqachiktaq, noqata pullirisaqta hina bendiciones nita t'akamusaykichik nispa. Dios pulchichiy munan kawsayniykita bendiciones ninwan. Entonces imata suyasayki qan haywanaykipaq qorinaykipaq wawqimasiykiman. Chay yachay kasan kunandiyapaq Diospaq khuyakuyninwan qayarina kunandiya.